Engari no koluko teso kesi emorokinos kano aitikugong eiso mailo program lo apugan lo ejinara kwape parish development model PDM. Engari no ko kesi patch remote district ana lu egelegela anata teso kere ido da opotinerata ka aishanikin itunganu ibusanikiti aswam Musa Francis Achwero minister lo chichilo irotin ka alusu koraida lebu ekiti itungalu buku lo amuria kairabete na ko Uganda ngesi abala ebe erongo echaniti ejai teso noi oto maichano Uganda kere karamoja kwa ningare nkidichan o Uganda kere kopani neroni utakopana ikorumujo iticha petore tengene nyambi otupa ilibu kedi imugwero itesolu opalisa kedi itesolu otororo kedi japadola yesi lu yare kedi chan obudi do teso noi Katakwi kedamu yake deka perebion wa minister na chichi na ayeti nui ichorin Helena dowabe Elipi lu idinin alomara ichori tunga akirono kamera kede a program lo aramon lo sai tingi itunga lo edini imakyo irreverence fathers pastor itunga ngunu we polokito se dini ngese jaske de tunga ngini sabiti ngese be itaishana kine jok so di siria muna ngini kanya omoski so nyo abalare ngobe ile mariba koroto nganara ilo lo bunte program lo of parishes work parish level merebo bo district yara iboti be otem so the project law aneja solution kwi lemsen ajasi nara ilo be aitutoro ingare no aremiteso na bakolo iboro na be agwelanare nara ikopana a parish model inera no production kurigona no ikoriona ipit ibore na retiteso nese sokoni eriatiteso ke liboro tunyanyi liboni basali bonen kono wete ke ne parish model abunere opo hiki parish ko ja setunga angole parish lumono kwetebe imilion to na kanyare Nomo ilo sisi abongo reja stona woko dali ni milioni kanyare akona ngai pesa impisi omongo kenike kansolasi kese pesa dumna dodio ejai podi la pugani ne je program lo a pedore itai binore do kwarano ele pito ngone jalo soma wa pugani otopata guidelines luitolo mota pugani si lorota ijaja to ibo biche sirigit idumunete jane nikamunete jane irwa napo ija pugani itebala nepeja kesi ngulu lebera to lokini program sulu bala se ko sibu ba golo programs icon ai te pedo honori nese bala rebe opuko kisitunga kiro Kanuka TV East Francis Ochen ko districta Katakwi